seneta wa Kuma Murang'a John Nyoto. Lemuru oe! Murega ndware muru. Mwathani agocwo. Ndukigeithio cioke murere geithio ni John Nyoto kuma Murang'a. Ndiye nyumite Murang'a na kuria maraiga Kasongo 1. Goko inyo murauga ati are muru. 1. Atumia mwakua. Nenyo makua aciana mieri kenda. Tajera ungeigua ati mwana waku oragitwo. Atumia ugerai Kasongo bu. Mwati mugerage. Ati araugire ciana cito irathagwo maguru. Omothe twegukore muru. Tunataka tuambie Ruto, wewe umesema ati watoto wetu wapigwe risasi kwa miguu. Sisi tunataka kuuliza swali moja peke yake kwa Ruto. Je, hiyo miguu unayosema ipigwe risasi, uliumba hiyo miguu? Uliumba hiyo miguu? So sisi tunataka tumwambie kama walivyosema wenzetu. Tumesikia ati anasema tumpe plan kabla yeye hajatoka. Tunataka tumwambie kwamba plani yetu ni wa Kenya ambao tutapatia, si yeye. Kanatiguo Ruto akuremwe arauga ati twambe tumuiguithie tugicoka kumwira ati ainuke. Nie ndikwenda kwaria muno nigutukire mwen jabaneno thegio muno mwena thare ni moina akarebo kera gwaterere. Halo ekarebo toina gatere twena thare kamucoroge kanyita nguku gaikia mukonyo etikaganu. Leu turainira Ruto tukauga atiriri gaka Kasongo kanyita ciana gaciuraga etikaganu. Andu ara muru murathimwo na Ngai ni mureka uria Rigathi wa Gachagua riugaga mweke. Rigiji atuonie njirere tukagera ni mukagera. Ni aigana magetekirwo na Rigiji akamera andu Rigiji. Asantani sana. Ndakinya Murang'a ngeithanie. Ndemere mugoka ri. Ni muruka gucera. Mugoka ri. Aya thekio muno murathimwo ri Ngai andu ari muru. Haya, sasa tusikize moja wetu kutoka hapa Limuru East. Tuko na Madam Mercy Nungari. Adogwitara muru hara aikayo gwa jeshi adogwito kinya kore thakore muru muriega nemukanete ha tore nehega jikare ho ndemukwa ine wa kuruta wira wa gwetha andu guo twethaga na maninyari na mawira macio make turutaga ni mwendete Rigathi wa Gachagua mutige kegwo na neratwororera akore US ta imagine andu are muru. Asante sana our deputy party leader, upereke shukrani zetu kwa our boss Rigathi Gachagua kwa sababu Limuru tuko na viti mbili. Mheshimiwa Mwathi ni warugamirire kiama kia DCP chairman kuria iguru national deputy chairman Kawanjiro nake niwe youth leader Kiambu wapiduria Kawanjiro wapiduria DCP. Aya ndauga DCP mukauga skiza DCP. Na tumekasirika sana na serikali hii kwa sababu wamehangaisha watoto, sasa wameanza kuhangaisha wamama. Sasa wanataka kutushuti kwa miguu alafu tutatafutia watoto aje. Hiyo tumekataa. Tuliona wameshika mama Jane Kihara na ni mama amefanyia serikali hii kazi. Tomera matikanyite atumia ni mwetikaneria atumia maheo geteo ginya mama Dorcas wa mama waheshimiwa fanyeni hivi
Asanti sana.